Slučaj od Sanader vo Hrvatska, 3 godini po njegovото apsenje, ne prestanува да биде тема на шпекулации околу тоа како дојде до тоа овој харизматичен политичар да се најде зад решетки. Некои велат дека Европската унија во текот на преговорите барала тој да биде крупната риба со која Хрватска ќе докаже дека навистина е решена да се справи со корупцијата. Nitko nikada nije tražio bilo koju osobu, nitko nikada u Europskoj uniji ili Europskoj komisiji nije postavljalo to kao uvjet. Apsolutno ne. Nego su oni tražili da mi reformiramo pravosuđe. Dakle, da dodatno ojačamo neovisnost tužiteljstva, državno odvjetništvo je to kod nas, odnosno USKOK-a. I mi smo to radili. Međutim, ono što je bila pak uloga politike, dakle vlade tada koju sam vodila, jest neprekidno ojačati taj politički prostor i percepciju o tome da politika neće i ne može zapovijedati da se nekoga istražuje ili da se nekoga uhiti, ali politika ne smije ni sprječavati da se nekoga istražuje ili da se nekoga uhiti ili da se nekome sudi, bez obzira na ime i prezime. Сепак, многумина познавачи на случајот Санадер сметаат дека меѓународните фактори извршиле значајна улога во овој процес. Moj je dojam da tu ima više okolnosti. Najvažnije je to na koji način se je došlo do glavnih dokaza i podataka o nedjelima Ive Sanadera. Ja mislim da su u tome veliku ulogu igrali međunarodni faktori. Dakle, cijeli početak skandala je bilo otkriće koje se pripisuje Sjedinjenim državama i Njemačkoj da Ivo Sanader nelegalno koristi bankovne račune širom svijeta. Iz toga onda je tek nastupila i politička volja, odnosno okolnosti političke, da USKOK pokaže svoju snagu. Притисоците растеле по сите основи и информациите стигаат до медиумите. Prvi čovjek koji je zapravo progovorio javno o tome, progovorio baš tada za HTV. To je bilo siječanj, dakle Sanader je otišao u 7. mjesecu. Znači, jedno 5-6 mjeseci nakon njegove ostavke počelo se nekako medijski pričati o tim nekakvim sumnjivim događajima koji su pratili njegovu vladu. Dakle, on je tada prvi puta rekao da se dogodio nekakav sastanak u Banskim dvorima, dakle vladi, gdje su pozvani direktori javnih poduzeća. Svi znamo kako se biraju direktori javnih poduzeća, pa i danas da je to po političkoj liniji. Dakle, to su bile manje više svi članovi HDZ-a koji su, dakle, vodili velike državne firme i njima je jednostavno bilo rečeno da bi bilo zgodno i uputno da posluju sa Fimi Mediom, koja je do tada bila potpuno nepoznata PR agencija, niko nije čuo za nju prije toga, i da se obrate gospodinu Barišiću kao je bio nekakav poveznica između te tvrtke i državnih poduzeća. Dakle, on je tada govorio, to je bilo uputno, dakle Sanader je bio isto na tom sastanku i rekao, evo, gospodinu Barišiću se obratite, i manje više niko nije postavljao pitanje zašto. Jer je Sanader, kad je rekao nešto, to je bilo zakon, to nije bilo propitivanja zašto, da li javni natječaj, zašto baš ta firma, nego je to išlo jednostavno po defaultu se slijeva novac tamo i manje više su državne firme sve poslovale sa Fimi Mediom. Клопчето се одмотува. ХДЗ, тогаш владеачка партија, се става под лупа на јавноста околу тоа како и на кој начин ја финансирала својата изборна кампања. Financiranje kampanje HDZ-a nije bilo regularno. HDZ je sportskim rječnikom rečeno u to doba bio dopingiran, dakle bio je u prednosti jer je koristio puno novaca, javnog novca kojeg su izvlačili iz javnih poduzeća. I evo, na osnovu pritiska Europske unije, na osnovu onog što su pisali mediji, što su organizacije civilnog društva doznale i objavile u javnosti, mi danas imamo situaciju da je bivši premijer nepravomoćno osuđen i da je tadašnja vladajuća stranka kao pravna osoba također nepravomoćno osuđena upravo zbog neregularnosti financiranja izborne kampanje HDZ-a 2007. godine, ali i kasnije izvlačenje novca. I imamo dobar zakon, dakle kao posljedica svih tih događaja i pritiska i našeg zagovaranja, imamo dobar zakon o financiranju stranaka koji može biti primjer svim drugima. Потоа, како што ни рече поранештата министерка за правда, лавината тргнува.
to je gruda snijega. I ona je sve veća i veća. I vi ne možete stati. Vi ako stanete, to se osjeti, to se vidi. Dakle, tražilo se sve više i više i sve je bila jača potreba da se počne otvarati politička korupcija. Jer kad vi imate hrpu izvješća i prigovora u Europskoj komisiji u Briselu, a Hrvatska šalje nekakve poruke meda i mlijeka i dile u zemlji, onda to ne štima. Ne? I onda su iz Europske komisije jednostavno počeli raditi pritisak, ukazivali na probleme, na prigovore. To se slalo u državno odvjetništvo i USKOK je profunkcionirao. Profunkcionirao je na način da je, evo, nitko više nije bio dodirljiv. Europska komisija dobrih 5 ili 6 godina radila čvrsti pritisak prema jačanju USKOK-a i tražila rezultate. U toku pregovora, naravno. Jer pregovori svake godine su imali izvješće o stanju pregovora, progress report. I tamo je sve jačim riječima se prigovaralo hrvatskoj vladi nedovoljna efikasnost u borbi protiv korupcije. Tako da Europska komisija nikad nije skrivala svoju želju da se i na demonstrativni, manifestni način pokaže politička volja. Jer svakako politička volja suzbijanja korupcije nije ako osudiš 2 liječnika za primanje mita i slično. Politička volja se dokazuje upravo na ovakvim teškim, značajnim slučajevima. Povladačkата партија настанува паника и обид тогашната премиерка Косор да ја спречила вината. Косор е пред избор, дали да ја заштити партијата или да ја внесе Хрватска во Европската унија. Kad ne biste omogućili gospodinu Bajiću i USKOK-u nezavisnost koja, jel bi mogla Hrvatska završiti pregovore? Ne, apsolutno ne. To je nešto što je mjerljivo i to je vidljivo. Dakle, da je bio bilo kakav pritisak, Hrvatska ne bi bila članica. Одлуката на Косор е позната, а Хрватска минатата година стана членка на Европската унија.